Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo Forest Asai Kamalong Aron Repen Ongdung appointment ke Pia Puthak Principal Secretary Conference Hall along Mai Kangni. Puluni Panigao Arong along Karbi Anglong Autonomous Council of Sorkarpen Aporpe Longling Hanlong Ligi Thoka Joini Hadak Arat Kisum Kipu. Baitalang so block PHC ke Parlo Dikisir Sub Center in Hapchek Adjoini Adim Pangramsu. Arbe kijang por tawar inhan ke thoka jog rati chulen kisu. Puluni Panigao Arong along Karbi Anglong Autonomous Council of Sorkarpen Aporpe Longling Hanlong Ligi Thoka Joini Hadak Arat Kisum Kipu. Bangso Tawar Gari Kedam Munji Kia Pialam Lo King Pen Kedam Apanta Kisung Jong Si Kedam Tang Suri Hidni Ranir Kep Aningkana Haikunia Chiklo Ting Pen de Bangso Tawar Longli Thok Pen Arlong Hijik Kuasonte Mesenji Apollo Sita Non Barla Porke Thok Rong Ajoini Bangso Tawar Sok Emizet Pimforme Kedam Tang Suri Hidni Ranir Kep Aningkan Si CEM Tuliram Ronghang Ariting Pensi Long Isongpon Anparta laso atawar kiso kachepon asonte gari amat si damde pusi hadak pen terotok atung birtanangti. Karbi research from atum WhatsApp group kanpo. Karbi research from Atumpen Pinirang Sinasarpo Auditorum Hall Lurangso along WhatsApp group Kangkupon na Mekipado. Langso WhatsApp group Kangkupon Nangkok ke All India along Karbi Kido Anritar Lipon along Kijoy ki Apan Puta Kangku Wahut WhatsApp group convener Hanurongki Lapen Dun conveners Sonsing Teron Lapen Karbi research from Maifu Samson Terang Pang Ukong Chunbang Living Timung Atumpen Pangdakon. Forest Asai Kamalong Aron Repen appointment ke Pia Puthak Principal Secretary Pencinglok Official Angbong Kasingwai. Karbi Anglong Autonomous Council ke Parlo Forest Asai Kamalong Aron Repen Ongdung appointment ke Pia Puthak Principal Secretary Conference Hall along Mai Kangni. Mai along APCCF Abhijit Rabha Kachetong Dunde Dadajok Bangso Aron Repen appointment ke Pia Puthak Jingwai Patete Det Pusi PS Mahadananda Hazurika Ninje Kedam Tangan Nia Jeha Katum Lo Joksi Aron Repen Forest along appointment ki Pia Puthak Ingkrong Insai Nangji Pu Hukum ki Pia Tengsi Bangso Puthak Jingwai Nang Kok Luputa Alang Lininje Asi ke Bangji Jakhong ni Phaing Koi Rahini Arni Bangso Puthak Jingwai Patet Thu Polapen Jongsi Aron Repen appointment ki Pi Tinidak Lo Pulote Lo Arona Tengpen Si Insai Pu Puta Ningje Thu Athe Laso Aron Rep appointment ke Pi Aputhak Council along Thangnat Alo Mate ke Pachini Ave APCCF Abhijit Rabha Koson Lapen Konat Pensi ke Klem Lune Klardaglo Lilang Puta PS Ningje. Dikisar Medical Subcenter kelang Manabeda Rajok Mamamsu. Baitalang so block PHC ke Parlo Dikisir Sub Center in Hapchek Adjoini Adim Pangramsu. Pinpur Medikisir Medical Sub Center ke Lubo Mahut Adung aray mate pinangal araratum si Jilanglong Avarsay Longponlo. Lasi api menmen ing hapcek penajok radatum manghukrong lupusi hadar araratum kanpon. Lasi puthot bangso sub center kangtu kontujiapan kabar arat atum pen kehang. Laso medical abang ke ini penan ke ningkan si kepleng podok lo. Sidame non anta mesen a doktor anam pothai the lapen mesen kompandor anam pothai the nitum dek Dikisir rong arat mate Jinthong Rongkhang Amri Kecetok main point along samela dak asapsu kisung kaseksak non hedung dolo lapen puthot boitlang so medical do pusame nitu kido kedam towar pen kaseksak ajoine non sung piklo nitu Wathad lang so pen Yurta Pangdakon Rajan Ronghang camera person Humson Inti News 24 Karbi Anglong. Ramajati Mahila Mandal Self Group Atum Rangkhelan Hichilong Kapang Chir Asai Kedai. ब्रह्म ज्योति महिला मोर्चा पेन एनवाई के तुमरंग खेलान हिथिलों स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप आसाई के पंथिर नेहरू युवा केंद्र तुम का पिंखात अतेंग सिपिनी ब्रह्म ज्योति महिला मंडल सभा ग्रुप तुम पेन पतिर पीसी वार्ड नंबर 8 अंकांग जसमें रंग खेलान हिथिलों स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप मते के पंथिर आसाई देंग बांसो साइलों ब्रह्म ज्योति महिला मंडल सभा ग्रुप जुनबांग अजंता बसुमतारी माइफू
Jolota Baglari Bidisa Prospo Bromo Turjalin si Rongkela na hithi penteng lo kapre keter kedua din pangthek dam si hadak kapangthi rasai dengdam. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong.